di ata karon sa Land Bank Maasin kung diin magbayad ka sa Globe o mag-submit advice guys dire sa Land Bank Maasin guys. Okay. Today is kuan June 14, 2023 guys. Okay. Di atas Land Bank Maasin karon. Ini guys Land Bank Maasin dire guys. Ini submit accountant advice o magbayad sa Globe ato sa video. Okay, so sangkan guys, ini update o asa karon.